Hhayi, kuba abafethu bayashelana ejele, yabo abafethu bayashelana ejele ngale ndlela yokuthi baqomane, yabo le nto le. Ekuqomaneni kwabo zenzeke izinto emva kwalokho baqede bafebelane futhi khona lapho futhi abafethu mese kunyakaza ijele-ke phela manje futhi-ke ngoba kuyajahwana phela manje kuhutshwana ngejokojoko manje khona la ngaphakathi ngenxa yokuthi phela manje lo munye usefebelekile umuntu wakhe udliwe ubani, yabo into ey'njengaleyo. Yabo nje bafethu ejele bafethu ziyenzeka ngale ndlela le ezenzeka ngayo yabo le nto le. Nibabone abanye bewokhanda shisa la ngaphakathi kodwa ngaphakathi kushintshe wena mfethu umuntu aphenduke itheke nje umjidi, abanye baze bashintshe ngisho amahora ngenxa yokuhluleka ukuy'bamba ngoba yabo nje ngisho nami bafethu ngingahlangabezana nalezo simo lezo yabo, zokuhleleka nje bafethu ejele yabo le nto le. Yabo uze ubaseleke ubaselwe naleli ndaba yabo yokuba nebala yabo leli bala lokuba mpofu yabo le nto le liyabasela-ke yabo kakhulukazi ejele liyabasela leli bala leli bafethu yabo le nto le. Ngoba manje ake ubone ukuthi yabo la bafethu laba babizwa ngey'nsansa yabo la oy'bona-ke yona mfethu abashonisa abafethu yabo le nto le babizwa ngey'nsansa yabo. Mina uyabona umuntu jika nawe ukubuka kanje umuntu ukubuka kanje wena mfethu yabo ucabanga ukuthi hayi mfethu yabo ubaselele yabo uma unenhliziyo encane ugcine usuwenze into ebuhlungu, usuwenze into ebhedayo yabo ezokungenisela ifayini lakho yabo le nto le ungaphumi ejele yabo le nto le. Ngenxa yokuthi manje eyi awuphatheki kakhulukazi-ke uma kuthiwa-ke umpofu unanezinga futhi hhayi usenkingeni-ke lapha yabo usenkingeni, usenkingeni yabo kakhulukazi-ke plus lapha empangeni laphaya kulela jele leliya engingafika kulo laphaya bakubiza ngayo uma unezinqa ey'nkulu izinqa balibiza ngesondo yabo le nto le kuthiwa eyi mhla ngesondo elingaka yabo le nto le ubone inja bekanje yabo mhla ngesondo elingaka yabo le nto le. Akuyena mfethu yabo le nto le abafethu laphaya. Isitori nje sisuke sesingekho yabo le nto le kukuwena-ke yonke le nto leyo mfethu, isinqumo osithatha kuwena sisuka kuwena ukuthi wenzenjani ngoba futhi hhayi bakuzela kamnandi abafethu ngoba yabo nje nami nje mfethu like indlela yenza umuntu owenza kamnandi eze ngendlela nje engazuthi u-friendly kamnandi yabo le nto le. Ngibe nako mina lo ukuthi hhayi lo muntu ezongikhulumela kanje sekuyofika kunikeze lo lo yabo wemboza mhlampe owu-two yabo umdönisi yabo mhlampe afike emini mhlampe ayosi yabo le nto le ayosi most likely ngabakhaya-ke yabo futhi ayosi kuhamba kanjani yabo le nto le. Feminine intsangu la, feminine intsangu yakabi yami yabo le nto le. Wayifikela lapho umuntu useney'nkabi yakhe yabo le nto le. Hhayi khona lapha hhayi bheka intsangu lapha hhayi mfethu hawu nami-ayosi hhayi ngiyakubona hhayi umpethe ongenankinga wena umpethe ey'khululekele yabo le nto le ngiyakubona ukuthi hhayi uyayiphilela nje yabo le nto le. Into engenastori yabo imnandi mfethu hhayi ayikho inkinga mfethu hhayi ngiyabonga nami nje mfethu ayikho mfethu engizoyenza mfethu yabo. Ukuyishayela isigwembu sami nje mfethu ngiphume kanje yabo le nto le kube nokuxoxa bese mfethu hhayi ayikho inkinga hhayi sophila mfethu hhayi sophila yabo le nto le. Ayikho iflophu awuthi mhlawumbe hhayi ahambe kanjalo umuntu yabo. Sekuzofika nje umuntu yabo ezingidalela nje yabo le nto le kamnandi yabo ukuthi ngidayile kamnandi ukuthi mhlampe emini mhlampe sengizovala iy'tshela ukuthi mhlampe kuyisikhathi la khona kuzovalwa khona i-exercise mhlampe like ngabo-11 kanje yabo le nto le mhlampe izovalwa mhlampe i-exercise mhlampe ivulwe-ke sivulwa yabo yabo lapho uma kuzovalwa khona i-exercise. Kuzoqhamuka umuntu ozonginikeza mhlampe noma ilo-5 mhlampe wensangu yabo le nto le naleyo mboza leyo yabo le nto le engizomikisa ngayo yabo le nto le ukuthi ngithenge yabo le nto le. Kuyofika lelo suku lelo yabo le nto le la khona ezoqala khona phela nawe useyayidela yabo le nto le. Kade epeja kade ebhizi epeja yabo manje usuyaqala-ke manje uzoyidela-ke manje-ke ukuthi hhayi uyayiqonda manje kule ndoda le manje ngiyayijayina manje le ndoda le yabo le nto le ukuthi kahle kahle yeyi kuhamba kanjani kahle kahle la yabo le nto le. Futhi azofika kamnandi futhi yabo ngeke afike like akutshele straight ukuthi yabo le nto le uyakuthanda yabo vele naye uzolokhu egudla nje yabo le nto leyo ukuthi hhayi mfethu manje sithini wena wenzani ejele uphahla ngani skhiphani yabo le nto leyo. Wena uphila yiphi impilo kuyizinto ezenziwayo khona abadlala ibhola khona abanjani abakhipha ingoma abenzani yabo le nto leyo. Nabahleli nje futhi abangenzi lutho bakhona futhi abathi behleli kukhona abakwenzayo kodwa uthole ukuthi asikwazi wena wenza kuphi wena yabo le nto le. Mina yabo nje mina bra wami mfethu mina ngizoyishayela isigwembu sami mfethu ngiphume kanje yabo le nto leyo. Ngizoy'philela ngiphila nophilayo nje mfethu ongaphili hhayi okwakhe lokhu athi hhayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa mfethu yabo ngoba ngiyakubona mfethu ukuthi hhayi umtshido o-right mfethu ongenankinga yabona-ke leli lokuthi umtshido o-right hhayi liloku liphilile bra wami alisali yabo angazi noma ilokhu ungibambatha yini mhlampe leli yabo le nto ukuthi hhayi umtshido o-right yabo le nto le ongenankinga yabo. Hhayi mina mfowethu yabo ngifuna siphile nje mina mfethu yabo njengofethu yabo le nto le siphile ngokubona nje mfethu hhayi
umjido o-right mfethu engingaphileka mfethu naye yabo. Ya mfethu ngiyakuzwa mfethu, hhayi Gift so lapho nje lapho kuyashuka futhi lapho sibhema insango lapho yabo le nto le, sibhema insango yabo futhi lapho le nto le mayisuke like isiyenzeka, yazi abakhona laba abanye abantu laba ababekhona kulezi ezinye iy'nsuku mase efika ngibhema yabo, kufika nalaba abanye ngibheme nabo, abafika baqhamuke uze ubone le nto leyo wena mfethu yabo le nto leyo. Sebetsheniwe bonke la bantu bayazi wena mfethu yabo le nto le, ukuthi wena namhlanje wena mfethu lo bastard uzoy'dela wena mfethu kuwena yabo le nto le. Ufike nje nibe naye nje mfethu nobabili uxake ukuthi hawu bafethu bangaqhamuka namhlanje yabo, le ndoda hawu yangaqhamuka naye futhi uyibone ukuthi nje naye ayihlali ngokukhululeka futhi yabo, angahlali la ukuthi nawo umbhede vele nawo umbhede yabo walapha empangeni ukuthi mhlampe imibhede ewu-2 kanje, indlu nje like isele encane yabo le nto le empangeni yabo le nto le, emise nje kwe-sim card kwe-shape yakhona. Mawuzoyibuka phezulu ume nje njenge-sim card umbhede nombhede yabo. Omunye wesithathu mhlampe uzolala phansi yabo, omunye wesithathu nowesi-4 olale la ephansi ekuhlanganise khona umbhede yabo. Yabo nje lapha uzohlala mhlawumbe ngisayine ibheme labo uthole nawo umbhede amahlala abantu bahleli la kanje yabo le nto le. So mhlawumbe mina uzoyihleli umuntu indoda uy'hlalele lapha yena kusinke namhlanje, akufani nje ngey'nsuku zonke yabo. Ney'nkulumo ay'xoxayo yabo kahle kahle khona la eya khona le ndoda le yabo le nto le, igcine isisho ukuthi hhayi ndoda kahle kahle yabo, mina mfethu ngiyafisa ukuthi mina mfethu yabo sibambisane nawe yabo le nto le, sibambisane nje nawe ngendlela yabo. Lapha nami ngiyabuza phela ukuthi sibambisane mfethu ndlelani yabo le nto le, ndlelani yabo. Hawu mfethu cha nje mfethu njengokunje mfethu uma udinga usizo yabo le nto le ngikusize yabo le nto le, nawe futhi uma udinga usizo yabo le nto le yabo, nami futhi uma ngidinga usizo ungisize yabo le nto le. Ngithi mina mfethu ngiyakuzwa kodwa manje ngifuna ukuqonda ukuthi ndlelani mina mfethu, angiboni mhlampe ikhona indlela mfethu engingakusiza ngayo mina yabo le nto le, njengoba ngila nje wena mfethu yabo. Ayikho indlela engibona ngikusiza ngayo ngoba ngisukela kude, ngisukela le eThekwini mfethu yabo le nto le, angina-visitor futhi kuyanginqamula manje angiyiboni into mfethu engingakusiza ngayo mina mfethu yabo le nto le, angiyiboni ngempela. Yabo le nto le ngoba futhi lapho ngathini ngoba ngangingakaqali futhi like ukudweba yabo le nto yami yokudweba kanje yabo le nto, kwakuyinto nje yabo engakangeni kakhulu ukuthi yabo yize ngisuke nabantu engizobadwebela kube khona indlela engihlanganisa ngayo yabo le nto le. Ngisho ukuthi kwakuyiwona pojo loyo yabo le nto le ngoba like la ngisangijubukela ngempela yabo le nto le. Futhi hhayi lo mfethu lo wathi hhayi mfethu hhayi ngiyakuzwa hhayi ukuthi mina bethi angikhulume nawe njengomfethu o-right yabo le nto le engiyibona umjido ongenastori, futhi le nto lena bekuzobe yethu sobabili. Mina mfethu mangani yini nje ukuthi mfethu kuzobe yethu sobabili, angikuzwa kahle kahle manje. Uqala uthi hhayi mfethu ubothi besingabambisana siphilisane nawe ungisize nami ngikusize yabo le, ngiyakutshela ukuthi mina mfethu akukho la engingakusiza khona yabo le nto le. Manje wena kahle kahle uthini kumina-ke manje, angikuzwa kahle kahle mfethu ukuthi uthini. Alo mfethu hhayi kahle kahle Ayozi yabo bese ngitshela nje bra kahle kahle ngigcwele ngawe mfethu, hhayi khona yabo bra wami wajuluka ujuluke ngisho amashiya wena mfethu kuqhantshe nalo mthambo lo la esiphongweni lo, uyaqhantsha-ke vele kumina uma ngake ngabasela ngempela vele kuqhantshe lo mthambo lo la esiphongweni. Abanye bavele bathi ngivele ngibe bubi yabo le nto le, ngiyaqhantsha lo mthambo lo la esiphongweni kodwa ngazama ukuthi cha ngehlise umoya yabo le nto le, ngehlise umoya yabo le nto le, ngehlise umoya ngamtshela ukuthi hhayi bra wamlalela-ke yazini ngiyacela ukuthi yabo le nto le ongitshela yona ugcine ungitshela yona le nto ongitshela yona namhlanje, ungaphindi ungitshele le nto ongitshela yona yabo le nto le, nokuza la kumina nje bra ugcine namhlanje yabo le nto le. Sesiyobambana ngayo esimbili nje khona la emashini yabo le nto le, sibambana khona la emashini sisalisane khona e-Gift yabo le nto le, kodwa nje mfethu ugcine ngoba soxabana bra wami yabo le nto le. Mina angina-accuse-ike futhi la yabo le nto le, ngize ngedwa yabo le nto le, ayikho futhi into ongayenza nami engakuhlula yabo le nto. Mawuzobe uphatha ibhamu bra wami ngaphandle wenzani ugandula phosi bhamu futhi la yabo le nto le, phosi bhamu. Njengoba nala abanye abafethu laba abashaya umthetho beke besho bethi akekho omncane akekho omdala kuphela sishayana ngamafinyela ngey'tebhisi, shuthi vele lishayana khona la sangaphinde y'bambane y'tholane phezulu khona lapha yabo le nto leyo yabo. Hhayi khona kanjalo-ke yabo le nto le, hlehle umfethu kanjalo aphindanga futhi khona kanjalo. Nami futhi le nto ngayivala kwaba yinto nje engiyivala kwangayona into engiyikhulumayo yabo le nto le ngoba like ngathini nalaba bafethu laba futhi ngifika khona like lapha empangeni yabo le nto le ngoba like ngiyafaka phela izindlu ngezindlu yabo le nto le, mase kuba khona no-cleaners-ke yabo le nto le.
o-cleaners nabo bayakwazi nabo baphinde nabo badidiyele nabo futhi o-cleaners nabo ndlela yabo, yabo le nto leyo. Yabo uthole badidiyela bona labo bastard labo iy'nsizwa yabo. Uthole nje usugonja uthi mhlampe iphoyisa vele limthembile like u-cleaners lo, yabo le nto leyo. Ukuthi hheyi awufake la bantu laba endlini, yabo le nto leyo, uyazazi izindlu ey'ngakagcwali, yabo le nto leyo. Mase u-cleaners-ke naye u-cleaners uyakubuka ukuthi hheyi laphaya hheyi yabo le nto mpofu kanje, yabo le nto le, hheyi u-right yabo like into ey'njengaleyo yabo. Mhlampe uzokuthatha usuzogijima fast ayotshena insazwa laphaya ukuthi ekuseni kunomuntu ozokuphathela yena phela lo ozomfaka khona la endlini yakhe, yabo le nto le. Yazini njalo uyazi phela vele ngempela abafundi laba okuyibona abenza lezi zinto lezi ejele mfethu, abashunqisa abafethu ejele bayayiphatha bona mfethu, yabo ney'nsana izinto ey'tholakala kubona, yabo ngathi iwona amabhodla asejele mafia, yabo ngoba nezinto ey'ningi lezi ngathini ezama-sport zirana yibona kakhulu, yabo le nto le. Isikhathi esiningi ibona abantu abafanda kulezo zinto lezo ukuthi like abafethu laba abadlala abangaphakathi bajabule, yabo le nto le. Like uthole mhlampe uba isikhulu, yabo abe isikhulu mhlampe sebhola, yabo le nto le. Uyena ozojabulisa abafethu bonke abasebedlala ibhola, ubuzwa ngayo yonke into, yabo. I-most yabo-ke abaningi abafethu baba yinsanza, yabo ibona laba abashonisa abafethu ngaphakathi, yabo le nto le. Kushuthi la kuzogijima kuyona le nsanza la kunomuntu ozofakela yena, yabo uzomtshela yena ngale ndlela yabona ukuthi ashuthi azofaka umuntu wangempela, yabo le nto le, ngalo msansa babo, yabo le nto le. Khona lapho bazoshaya idili, yabo le nto le. Uzokufaka lapha endlini uzobona mhlampe ntambama sekuvalwe ijele seqhamuka umuntu ezovela kade ekufake endlini ubone mhlampe sebemdayela bemnika noma yini, yabo ukudayisile lapho kodwa wena awazi, yabo le nto le ukuthi udayisiwe wena manje, yabo le nto le awazi kodwa wena. Mina-ke wena mfethu ngafike ngakhonjwa kwindlu kwathiwa ake ungena lapha e-33 ngikhonjwa omunye umfethu naye owucleaners, yabo le nto le. Wayeyisontela kaShembe, yabo le nto le, owucleaners, yabo le nto ey'sakathelo, yabo le nto le. Sihamba ungena lapha e-33, yabo leya ndlu i-33 ehlala abafethu abawu-2, yabo le nto le. Ngathi ngisanda ukuyongena khona nginqaka omunye umfethu, yabo le nto le, nginqaka omunye umfethu oney'nsini, yabo le nto le. Lo mfethu lo ngathi hhayi mfethu ungayi kuleya ndlu leyana, yabo le nto le, ungayi kuleya ndlu abafethu abahlala lapha kuleya ndlu abakhanyi, yabo le nto le. Mina abakhanyi ngithi mina sithini, yabo le nto le. Athi hhayi laba bafethu laba badala lo layini ongakhanyi, yabo le nto le. Mina ngabheda-ke bafethu uma benjalo manje, yabo le nto le. Hhayi sengithani nami ngithi hhayi ngizomshaya i-U-turn, yabo le nto le. Ungishaya i-U-turn kube khona othi kumina hheyi ongibuka wangakhona ngathi hheyi lo mfethu lo kuwuyena njalo lo okade engifaka endlini oweNazaretha, yabo. Athi hheyi uthi hheyi lo mfethu lo uma ngibuke le ndoda ithi sabakhanyi ngijike Santam ngibuyele khona laphaya ngithi hhayi mina futhi kodwa akhululeke yazini ngoba vele kuthiwa ngingene kuleya ndlu ngizongena kuyona leya ndlu, yabo le nto le. Ngizobe sengiy'bambela mina, yabo vele ngeke bangibambe ngenkani mfethu, yabo le nto le. Athi hhayi ayikho inkinga mfethu, yabo le nto le, ungathi angikutshelanga kodwa, yabo. Hamba ngiyongena kuleya ndlu ngifike ngihlale. Uma ngifika la bafethu laba hhayi bay'thulele nje bay'thulele kube yimina obaxoxisayo, yabo Brenda, hhayi sihlale sixoxeke nabo sixoxeke nabo Brenda-ke, yabo. Bese wena mfethu bangibuza nje khona ongibonile, yabo le nto le, obonile ngikhonjwa lapha endlini yabo ngase ungibona futhi ngiyafuna ukujika nalo mfethu la ngibuza ukuthi bekwenzakalani lapha sikhathi sokugqoka. Ngimtshele mina ukuthi hhayi la mfethu lana bethi angihambe ngiyohlala lapha endlini ephezulu, yabo le nto le, yabo ungahlali ngala endlini ephansi u-right lapha endlini ephezulu. Ngathi la mazwi yazi loya mfethu loya uyabashumisa abafethu, yabo le nto le akadlali nawo. Uyabashumisa abafethu loya mfethu loya kuthiwa hawu lo mfethu lo uyabashumisa abafethu khona la ngaphakathi la ejele khona la, yabo le nto le. Hhayi shuthi khona manje ngisho ukuthi ngisho kanje bafethu, yabo le nto le kuthiwazi akutshena wena, yabo le nto le. Loyana nje u-bastard omkhulu kabi, yabo le nto le. Umbone noma ephaka ubonile ukuthi loya mfethu akasiye umuntu odla amaphilisi, akasiye umuntu onjani, yabo. Abantu abadla amaphilisi, yabo bashaya, yabo le nto le uphampama, yabo le nto le, ukudla okuningi, yabo le nto le. Bakuphakela ukudla okuningi ngoba manje udla amaphilisi, amaphilisi ayalambisa, yabo. Yena engadli maphilisi la kodwa angashaya uphampama omngaka, yabo le nto le. Uphinde futhi abuye ayolanda no-2 litre bread, yabo le nto le. Ubuye ulande no-2 litre ozogcwaliswa okunye ukudla futhi khona lapha, yabo le nto le. Bengitshela ukuthi hhayi loya mfethu loyana uyinhlanhla ubhosha endlini futhi yabona nje, yabo yonke le nto leyo yabo lapha yabo njengoba indlu incane, yabo ine-toilet ine-sink futhi, yabo le nto leyo. Ukhona omunye uzohlala lo sinki lo uthole mhlampe kwesinye isikhathi le toilet le
sihlamba kulona ubuso futhi ekuseni yabo lento, so mhlawumbe usingawusebenzi lapho isikhathi somuntu ezinye mhlawumbe abanye ubuso uyibhoshe endlini kwenzayo khona la yabo lento leyo, emchaza nje yena lo mfethu lo yabo lento leyo ukuthi ukanjani yabo lento leyo, anangingibamba ukuthi hhayi lo mfethu lo shuthi bengishaya ngesikeleni yabo lento leyo, ukuthi abafethu laba abakhanyi yabo lento leyo, kanti uyena kahle kahle lo ongakhanyi owenza lo busikilili lo yabo lento leyo. Bese ngiyabatshela abafethu ukuthi hhayi bafethu kahle kahle aziphi kahle kahle nina kahle kahle ebekuthiwa nikhanye efesini yabo lento leyo. Manje ngiyaduzuleka manje mese kuyinina eningitshela ukuthi bafethu loya akakhanyi yabo lento leyo, ngiyaduzuleka ngempela yabo lento, niyangiduzula ukuthi noma nani niyangigwayinda noma sithini mhlawumbe yabo lento leyo, ngiyaduzuleka yabo lento leyo. Bafethu sithini hamba trend kodwa yonke into i-trend yabo lento leyo, ni-right yabo lento, mina aniyenzi yonke le mpahla le yabo lento leyo. Bavele bahleke khona ufike ifethu-ke lo omunye-ke wayethula kakhulu yabo lento leyo, wavele wakhunguzisa amehlo, kanti u-bastard naye lo okhunguzisa amehlo lo omunye yabo, naye same hamba ngoshini owodwa naye yabo lento, ile nhloko ethulayo-ke yabo ebheke phansi yabo, le nhlobo le enamahloni kakhulu yabo, ebonayo nje ukuthi hhayi nakhona ngaphandle yabo lento ingaboshiwe bekuyishimane nje vele nje lesi sokuqina yabo lento leyo, uyayibona nje beyishimane nje vele sokuqina nje nangaphandle yabo lento leyo. Vele-ke futhi Nkosi yami wayeboshelwe irephu naye yabo lento leyo. Shuthi khona lapha hhayi abafethu bathi hhayi abayenzi bona leyo nto leyo yabo lento leyo, hhayi qhubeka hhayi uhlala hhayi sihlala endlini ey'mfene nami say'fikela hhayi siy'xoxele nalo munye ekhiphela amakhadi hhayi sisho nje sidlala amaphepha yabo. Hhayi uhlala may'qhubeka iy'nsuku yabo nje khona lapho ngiyakutshena mfethu, ila khona-ke engathola khona ijakhethi yabo lento leyo, ijakhethi ngayidweba yabo, ngayidweba la ngemuva, ngibasele zona zonke lezi zinto lezi, ngiyidweba ngokotini ngiyithunga yabo ngokotini, ngayidweba la ngemuva ngaqala la ehlombe la amagama abhalwe ukuthi Faktawenza yabo lento leyo, nekhanda lesipoki elalisesenta ngilithuke ngokotini, bese kuthi la ezansi ngathi all eyes on me. Lo all eyes on me kwakumele wona lo doti lo walezi zinja lezi yabo, lezi engibuka ngala mehlo abo lawa angasili lawa yabo lento leyo, abanye babo yabo. Abanye babuka, abanye hhayi ngoba bengibuka ngamehlo angasile, babuka ukuthi bona ekugcineni ngizogcina ngithunguzekile yabo lento leyo, ekugcineni yabo lento, babuka lokho bona abanye ekugcineni ngoba manje bayabona ukuthi hheyi baningi wena mfethu yabo, bamile kanje ngento wena mfethu yabo lento leyo. Nami ngiy'tshelile futhi ukuthi ngifike ngedwa la, angina-accuse la, ngiyibheke mina la yabo lento leyo. Futhi-ke enye into ngiyimothiveyithe ngayo ukuthi mfethu nginengozi futhi yabo lento leyo engibhekile mina, le into ucabange nje mfethu, omunye umuntu wesilisa, omunye umuntu wesilisa sezophefumulela la phezu kwami, sezoqinela phezu kwami ngempela njengoba mina ngike ngiqine ethenini yabo, sekuzoqina enye indoda phezu kwami ngibona udoti lo, udoti lo. Kodwa futhi abanye abafethu-ke mfethu hheyi bekwenza mfethu yabo, bekwenza futhi yabo lento leyo, bengenankinga yabo lento leyo, ngoba abanye mfethu bebeze befake ukuthi mhlawumbe omunye mfethu akasananga ngisho ama-break yabo lento leyo, akasananga ama-break usayibhoshela yabo lento leyo omunye umuntu yabo, ama-break awasekho usefake inapukeni, utholukuthi omunye uze agxoshwe ngisho like esekishinini la esihlala khona yabo lento leyo, utholukuthi akasafunakali esekishinini ngenxa yokuthi kahle kahle kusuke iy'tori ngaye khona la esekishinini yabo lento leyo, kusuke iy'tori ngaye yabo lento leyo yabo, uyafeba yabo lento leyo, umjidi uyafeba khona la ngaphakathi emtsheni, abafethu baxabane ngenxa yalokho kusuke iy'tori kuzamazame iy'jele, sethi manje sesizovalelwa-ke nathi-ke manje umuntu mfethu ufebile-ke abafethu baxabana abakwazani kwenzakalani, sesivalelwe-ke nathi manje ejele sesithola i-punishment yale nto. Uthole omunye aze agxoshwe umuntu asuswe ayohlaliswa esibhedlela yabo lento leyo, ahlaliswe esibhedlela yabo, noma ebuya esibhedlela ezohlala eza la esekishinini, esekishinini bayomthatha amaphoyisa amhlalise e-isolation emakhulukulu la khona ezothi thina masivulelwe sonke i-exercise sitshakaza yena usuke evalelwe yabo lento leyo, ngoba phela manje makwavulelwa eyi kuzosuka iy'tori futhi yabo, noma zingasukanga iy'tori kuyaziwa nje ukuthi uzodayisa izinqa nje lo yabo lento leyo, wadedelwa nje yabo lento leyo, hawu naye nje into esiphila kuyena asanankinga akasane-stress yabo lento leyo, uyanje yena nje mfethu bayayishunqisela ngoba bakhona abanye uzobona mfethu shintshe ngisho iwokhe umjidi ahambe mfethu etshikoza njengeThekwini ngaphakathi yabo. Kube khona abanye futhi abanye utholukuthi umuntu uyakhanya umuntu hheyi bo, lo mfethu lona hheyi ungathi intombazane ngempela manje yabo lento leyo, ungathi intombazane ngempela uthi uyabona manomzimba ngoba plasi-ke mawunanezinqa-ke vele usuke usenkingeni yabo, ngoba ngisho uqondile yabo lento leyo usuke usenkingeni yabo lento leyo, mawunezinqa usuke usejele.
usuke usenkingeni enkulu nje futhi ngoba kaloku ayisondo yabona ukuthi awuphethe isondo elikhulu, uphethe isondo elikhulu ngoba plazi-ke la abasekhona yabo lento leyo uma unezinqa abavamisile ngoba isikhathi esiningi ne-most ababa o-cleaners abafethu akubile noma u-cleaners yabo lento leyo. Most abafethu ababa o-cleaners nabo bayaba kulo mshikashika lo kakhulu yabo lento leyo. Tholukuthi abaningi laba abanye aba-D_J iy'mpahla ukuthi badidiyela iy'mpahla uma nifika yabo lento leyo. Tholukuthi uyakubuka nje akunike iy'mpahla yabo uma ekubona ukuthi ngabe ushaya ngezinto ey'nkulu uyovele akushaya nge-overall yabo lento leyo. Angakunikezi wena mfethu i-two piece akushaya nge-overall yabo lento leyo. Vele-ke i-overall uyayazi-ke iy'slimmer-ke abayi-control-i izovele idonse izinto ezithi yabo qotha yabo into evele iyenzeke khona lapha yabo lento leyo ngoba mfethu laphayana mfethu yonke yenzeka lento leyo ngey'kelemu ngey'ndlela mfethu ey'ningi ngoba ngathini nasekhona la ebholeni sengijima ibhola yabo lento leyo kukhona i-team engangiyidlalela khona laphayana yabo lento leyo. Ngakhona ngangingakadlali ngingaka ngisho like emagrawundini yabo, sayijimela nje khona la ngaphakathi singaka-challenge-i amanye ama-team amanye ama-section yabo sayijimela khona la ngaphakathi. Only umuntu esayijimela lapho khona nomunye mfethu naye kwakunokuthiwa sicishe sifane naye yabo lento leyo kodwa yena wayengaphansi kwami ey'ntwana kunina yabo lento leyo. Mina sengithanda ukuba ngitshebane yabo eyincane yabo eyincanyana nje yabo yena nje ingekho yena space nje yabo. Naye uyadlala naye ibhola naye la yabo naye uyagijima naye sidlalela naye le team le eyodwa yabo lento leyo. Kushuthi la asikaze saphuma sayodlala ngaphandle yabo lento leyo namanye ama-team kodwa manje sesiyinswempu thina ngale ndlela yokuthi sesifuna nenye i-team yangale kwenye i-wing kula amanye ama-wing angale i-section eyodwa le yabo lento leyo. Khona i-one and two, i-three and four yabo lento leyo ama-wing awu-two, i-one and two enye i-wing, i-three and four enye i-wing kodwa manje i-section eyodwa esihlala kuyona yabo. Kune-team engale ne-team yangala yabo lento leyo. Le team le engalena yona mfethu iphethwe uManguzumele yabo lento leyo, iphethwe uManguzumele umuntu oyiphathele nje grand yabo lento leyo yabo. Naye akadlali naye uyajebhula naye yabo lento leyo, uyajebhula naye akadlali yabo lento leyo. Kushuthi khona lapho bafethu khona la bafethu uma bekhanda isikelemu bakhanda isikelemu ngendlela yokuthini ukuthi mina nalo mfethu lo sifuna le team le engaleni yabo. Kahle kahle bayasidayisa manje siyadayiswa yabo lento leyo. Kuthi kahle kahle insansi enkulu ngale enemali yabo lento leyo iyasifuna yabo lento leyo, iyasifuna shuthi thina siyoba abadlali kodwa futhi at the same time shuthi siyoba amamama futhi anensansa le yabo lento leyo yabo. Kushuthi khona lapha yabo lento leyo kukhanda isikelemu sokuthi kahle kahle la sekukhandwe nanephoyisa, nephoyisa selikhandiwe yabo lento leyo ukuthi nabafethu abazohamba beyobhema insango laphaya abantu esifuna ubabophe obala kodwa la bantu laba kumele bahlale u-two days noma usuku e-isolation yabo. Ngakusasa mese beyaphuma sebeya lapha e-one and two sebezohlala ngale ku-two bese beyakwazi beyorejista beyodlalela le team yabo badlale ngaphansi kwaleyo team. Lapho sobe sesishawa nangamafoni yabo lento leyo, sishaya namafoni uvele ubone ukuthi i-soft life le yabo lento le soft life le kahle kahle ekugcineni yestampopo izinqa zakhe lezi ey'funakalayo yabo lento leyo njengoba kukhanjwa nale soft life le. Hhayi kuthi khona lapho-ke wena mfethu yabo masikhanda isikelemu bafika bafethu kuthina bethi hhayi bafethu yazini kahle kahle la niyadingakala yabo i-Barcelona yabo lento leyo iyanifuna yabo lento edlala ibhola lapha kwi-Barcelona sizofike sithole amafoni. Lapho sitshena abafethu esidlala nabo la ethimini yethu yabo futhi abantu laba basitshela lento leyo abatsheli ngibona nami uyangigqilaza lo mfethu lo yabo lento leyo ebholeni yabo lento leyo uyangigqilaza uyagijima strong fast yabo lento leyo. How come mina ngazofunwa ile team le yena yangamfuna yena yabo lento leyo yazofuna mina. Mina ngathi oh kusasho khona izikelemu zakhona la yabo lento leyo ayingaphikisa lento leyo yabo ukuthi hhayi thina bafethu ayihlulekanga right ngicela yabo ngihamba naye niyobhema yabo lento leyo ngoba lapha sasofika thina sibheme kunikezwe mina nalo mfethu insango ukuthi ishuka the time ishuka malifika iphoyisa lizofika libambe mina nalo mfethu siphethe insango sesiyaboshwa kanjalo siyakhulukuthi kodwa besi-charge-we emafayeleni ethu, besi-charge-we kuqala emafayeleni ethu yabo. Kuzoba khona leso sikelemu lesi esizodlelwa ngasathi sidlelwa ushwele yabo lento leyo. Mase sifike one and two bese i-Barcelona iyasicela ukuthi hhayi impela sidlalele yona yabo lento ngoba isike sesike sabonakala sijima ngale yabo lento leyo yabo. Mese kudlalwa one and two mese sishaywa ngamafoni soft life lapho uyadakwa lapho uma udakwa yabo ukhohlwe iy'nto ey'ningi kuze kugcine ekutheni mhlampe nawe ugcine usu-sacrifice-a ngezinqa zakho ngenxa yokuthi ufuna more soft life yabo lento leyo kunale esuyitholile esuyiqhamuke ngayo yabo.
Kube kanjalo-ke bafethu yabo lento leyo, kuqhubeke nje bafethu yabo nje. Hheyi, abafethu lapha ngaphakathi bayashelana nje bafethu ngoba bayashunqisana ngoba kuyona nayo le yama-sport yabo. Kwakunako ukwenzeka utholukuthi yabo mase kuphuma iy'grawundi like kuphuma iy'grawundi like kwesinye isikhathi mhlampe kuphuma iy'ngoma, izinto ey'njengalezo kuyohlangana mhlampe namanye ama-section yabo lento leyo ngoba like saseduze naseduze nayo yabo lento leyo. Makuhlangana namanye ama-section siyohlangana ne-adults nabakhulile yabo lento leyo nasemagrawundini. Yibo laba esuke si-challenge-ana nabo, sidlala nabo ibhola kwenziwani yabo, nasengomeni yibo laba esuke sibhekana nabo, nasey'ngomeni sigida nabo iy'ngoma yabo, izinto ey'njengalezo yabo lento leyo. Kushuthi khona makuhlanganwa khona la emagrawundini nezinto ey'njengalezo, abanye basuke bephuma esekishinini bengaphumile ngokuthi kahle kahle uthole omunye khona nama-supporter phela yabo lento leyo. Kuyaziwa ukuthi okay, abadlali bangaka nama-supporter ale team mangaka yabo le, ayaziwa wonke nawo abhalwe phansi nawo yabo lento leyo. Yabona-ke la nama-supporter awuvele nje uthi uzoba yi-supporter wena bese nawe uyaphuma la ngokuthi uzoba yi-supporter cha. Uyi-supporter nga-something wena nje okay uzoba yi-supporter okay, uze ngani, okay uzosisiza ngani yabo lento leyo yabo. Omunye kuyaziwa ukuthi lo ufika lapha egrawundini afike a-specialise ngezinqa yabo lento leyo ukuze sikwazi ukuthi siphinde sibheme futhi yabo lento leyo. Athole insambo sibheme, uthole omunye ufika laphaya uyoyigqwayizela yena laphayana yabo lento leyo egrawundini yabo. Uthi uyo-support uphumele ethi hhayi uyo-support i-team afike laphaya asa-support i-team uyoyigqwayizela lapha ngoba phela nanama-toilet ekhonani khona laphayana yabo lento leyo. Ngoba akukho mantombazane akukho ini, amaphoyisa angeke ebe egadene nani kakhulu, azobuka ama-sports nawo lawa enziwayo la yabo lento leyo ngoba vele ngeke weqe indawo, ayikho indawo ozokweqa kuyona yabo lento leyo. Mese kuyila khona-ke abakwazi khona abafisa ukuphusha khona ukushiyashiya ngoba phela futhi alikho iphoyisa elizohamba liyoma liyongena ethoyilethi lime khona ligade abantu ukuthi ongenile uyaphuma manje angene aphume manje. Kunaloko kufanele mhlawumbe bazoyilalela iphunga nje futhi mase iphunga lensango lizosukuma lelo eliqalayo mhlampe lapho kwethoyilethi eseziyiphunga lensango mhlawumbe afike bamkhuthuze izinto ey'njengalezo yabo. Ila khona abantu mhlampe yabona ethoyilethi kuvaliwe ethoyilethi abantu abaphumi yabo lento leyo. Phuma abantu ethoyilethi yabo, umuntu akaphumi ethoyilethi kanti umuntu akayedwa ethoyilethi. Babili abantu ethoyilethi noma bathathu abantu ethoyilethi yabo lento leyo. Ziyakhala, kushunqiswa umuntu lapha yabo, umuntu uyashunqiswa lapho umuntu yabo lento leyo. Kuzoqala makuphuma kuzophuma owokuqala mayephuma kuzophuma ese-check-a i-code, se-check-ela laba ukuthi uma bephuma aphume kucwebile yabo lento leyo kungabonakali izinto ey'ningi. Noma makuqedwa khona lapho kwenziwa lento yabo yabo lento leyo, ukunqumana nokuba kade bekwenza yabo lento leyo. Bazobe mhlawumpe sebey'shukela insango khona lapho kube ngazathi hhayi bebheme beqoqa ngale sekushunqiswa umuntu vele yabo lento leyo. Bese kuyaphuma lo kade bemshunqisa phuma vele usefumbethe insango inqwaba yabo lento leyo yabo. Uzobuya esekishinini esewumalume esephethe inqwaba yensango yabo lento leyo. Sesiqambela amanga ethi hhayi ubesebenza i-voucher yabo lento leyo, ne-voucher yakhe ebeyisebenzile yabo wayiphushela kubani i-adult amaziyo yabo lento leyo. Okuyena ofike wazomlethela nenkantina yakhe yabo lento leyo. Kanti hhayi le nkantina le uyithole ngezinqa wena mfethu, u-sacrifice izinqa zakho mfethu wathola nenkantina yabo lento leyo yabo. Sifike-ke nathi mfethu nenkantina sibheme wena mfethu umgezazinqa wakhe wena mfethu yabo lo awutholile mfethu yabo. Hhayi sibheme-ke esikhantineni yabo sihlala yabo ngoba lento mfethu akukhathalekile ukuthi ubani, akukhathalekile ukuthi uyini mfethu khona laphayana mfethu yabo. Ushaya umthetho awuwushayi umthetho futhi kuyafana mfethu, lento le yenzeka kuNombalo khona laphayana, ayinamngcele. Hhayi kukhona la enomngcele khona mfethu ebhantshini laphayana. Kusuke kubhantshi into lapha uthi usuhlele engazuthi ikini yabo lento leyo, usuhlele ngazuthi ikini. Yonke into, yonke isikhathi sakho sonke uspenda la usuku nosuku yabo lento leyo, uspenda la yabo. Yonke i-movement yakhona la usuyayazi yabo lento leyo ukuthi kuhamba kanjani yabo lento leyo. Manje nje mfethu yabo, impilo yakhona yabo, yabo into yazi kufana nani? Kufana nento le i-human trafficking yabo. I-human trafficking mfethu ikhona mfethu la ejele mfethu iyenzeka mfethu yabo lento leyo. Njengoba kade ngisho like yabo mfethu zenzeka ngey'ndlela ey'ningi khona yabo njengoba usuke ufika ufika yabo bekubonze nezinqa ey'nkulu yabo bekushaye nge-overall yabo lento le ukuze begqamise izinqa zakho yabo. Njengoba bekushaye ngale overall le baku-advertise yabo lento leyo kwabantu bakubone yabo lento leyo, bakubone ukuthi lezinqa ey'ngakanani yabo yonke lento leyo ukuze khona bezokwazi omunye aphumele obala akwazi ukusondela eduze yabo lento leyo. Vele futhi njengoba beku-advertise kuzobatshela nabanye, uhambe uyabatshela ukuthi hhayi mina engikunikeze le overall yayibona ihlala kanjani yabo yonke lento leyo. Uhambe uyabatshela uyabazi vele bonke laba abaphusha ngobusingilili yabo.
uzobe seyavela yedwa ukuthi manje mfethu ngamsondeza kanjani ngimchazele la eduze, yabo le nto leyo. Mfethu hlale vele mfethu bekhona vele obharamba yabo le nto leyo, ngisho emaphoyiseni yabo le nto leyo, awahlale awekho woke athe yabo le nto leyo, bakhona lapho yabo le nto leyo, ozovuma yabo le nto leyo ukuthi hhayi khululeka uzoyenza lento. Akafele ngoba phela vele uBharamba lo oyisiboshwa lo omunye unemali vele yabo inhlanhla le yabo le nto leyo vele yabo. Kuzobe sikhuluma nalo Cleaners lo ukuthi hhayi kuseyona yazini yabo ngisondeza lo muntu azohlala eduze. U-Cleaners vele uyena oyokhuluma nephoyisa lapha ukuthi hhayi ushintshe loya muntu loya umfaka lapha kuleya ndlu leyana yabo le nto leyo, akhululeke uzoqina kanje yabo le nto, uthola i-drink wakho ngendlela yabo le nto leyo. Qine iphoyisa ngwe-drink kube nokukhipha nje kuphela yabo, bhekwana siboshwa uhlala kephi endlu yabo le nto leyo, usho ukuthi angihlala kephi, ngithi yazini phuma kuleyo ndlu leyo, bohlala kuleya ndlu leyo, sebekudayisile njalo yabo le nto leyo, sebekudayisile si-out ukhiphe iy'nto zakhona. Nala amanye amaphoyisa ngisho noma ayabuza ukuthi yini kwenzenjani, ayi siphume lapha siboshwa kuleya ndlu, hlala siphume kuleya ndlu yabo, hlala lapha yabo le nto leyo. Isale siboshwa lesi yabo le usudayisiwe lapho kuqediwe ngawo yabo le nto, yabo nje ngathini, ngathi kusuke sekushoda ukuthi mhlampe kwenziwe ama-auction yena mfethu yabo le nto leyo, kwenziwe ama-auction kodwa nje mfethu uyadayiswa nje mfethu nakhona nje udayiswe futhi ungazi ukuthi uyadayiswa yabo le nto leyo, udayiswe kodwa yabo. Kube khona abantu abahlafunayo ngawe kodwa wena awazi yabo le nto leyo. Uzosetshenziswa wena kuphela-ke lapho into ezokwenziwa-ke kufuneka ukuthi wena usebenziseke, sekuya ngawe-ke ukuthi ukhakhayi lakho liqine kangakanani wena mfethu yabo, nokuthi wena mfethu uzazi kangakanani yabo le nto leyo, nokuthi phela kumele uy'khumbule nawe ukuthi usukaphi futhi njengoba udlala kahle uyaphi yabo le nto leyo yabo, ukuze ukwazi wena mfethu ukulwa nazo zonke lezi zimo lezi ngoba mfethu yabona-ke le simo lesi mfethu sokushayeleka mfethu khona la ngaphakathi yonke le nto leyo. Into ongeke ukwazi wena mfethu ukuxoxela omunye umfethu oboshwe nalo ngoba ya ungakwazi ukumxoxela kodwa manje inkinga iyodwa, inkinga isekutheni naye lo mfethu phela awufikanga naye la kuyena owakini nisazoxabana naye, akuyise ngayo le nto le, izokubasela uma sekuyisa ngayo le nto le ngoba manje le nto le shuthi izotshengisa ukuthi wena untekenteke. Mayethe wena kahle wena basakushelile wena wangenza lutho wena yabo le nto leyo, le nto leyo itshengisa ukuthi wena untekenteke yabo le nto leyo weak. Uzotshengisa uzofuna nawe ukuprove ukuthi awukho ntekenteke ngokuthi ukhahlele yena, ugone yena noma wenze something kuyena le ezogcwalisela ukuthi kahle kahle awukho ntekenteke wena. So into engathini mina ekusizayo ukuthi kahle kahle uvele nje le nto le nje mfethu uyivalele kuwena yabo le nto leyo ukuthi basakushelile wenzani, kwenzakalani yabo le nto leyo, vele uyivalele kuwena nje mfethu yabo, uy'thulele ukuthi usasheliwe yabo le nto leyo ngoba vele-ke hhayi uma kuwukuthi-ke usushunqisiwe, hhayi khululeka mfethu leyo nto leyo noma leyo mjida wakho lo okushunqisayo yabo le nto leyo, angathi yini nobabili leyo nto leyo, khohlwa ayikho leyo nto leyo, hhayi ayikho leyo nto leyo. Uzohamba phela ayogcoma kwabanye ukuthi hhayi selishayile lela sondo leliyana yabo, seliqhubile kade liqhuba ubusuku bonke lela sondo leliya, leliginqa nje ubusuku bonke yabo le nto leyo. Abatshele abanye laba ayinsansa nabo nabaphusha nabo lo singilili lobu yabo le nto leyo. Plus manje la into eyisitori ngale mpahla le, kuyakhulumeka nalo obashunqisayo yabo, engakhulumeki naye lo abamshunqisayo ngoba manje uvele ungazi uzoyiqala uyiqale ngakuphi le nto yabo, noma umuntu uthi uyamkhuza ngoba yabo lo obashunqisayo uyakwazi ukukhuluma naye umtshele ukuthi hhayi mfethu, hhayi awahle mfethu awunciphise manje vele ekushunqiseni abafethu kanje yabo, naye uzosho nge-pride naye ejabula ethi awukahle yabo, awukahle yabo. Kanti manje yabo lo abamshunqisayo kunzima ukufika kuyena uthi vele uthi mfethu awunciphise phela nawe ukuhlatshwa yabo le nto yabo, lo angavuka indlobala naye yabo, nixabane yabo le nto le, mese ngazuthi uwena obuzomsukela yabo le nto leyo, ubhekise ifayili lakho yabo le nto leyo. Kanti yikho-ke ingakho kwakushiwo kuthiwa ubheke ithikithi lakho yabo le nto leyo, ubheke ithikithi lakho ngoba le nto le igcizelela nasesigamekweni esiwukuthi wena mfethu ngisho like ngathini umjida wangakini like u-out omaziyo ngakini like mhlampe afike naye mhlampe la ngaphakathi yabo le nto leyo, afike abhayize yabo le nto leyo, afike abhayize agaxele kuzona lezi mpahla, awuke-ke yena akashunqiseke yabo le nto leyo. Ekushunqiseni kwakhe yena mfethu ungayingeni, ungayingeni ngenxa yokuthi wangakini uyamazi kanjani, ungayingeni ngoba uzodla ushevu bra wami nje, uzodlisa ushevu ufe tshena ngenxa yokuthini, ngenxa yokuthi wena awusabhekile ithikithi lakho manje yabo le nto leyo, usubheke namathikithi abanye abantu yabo le nto leyo, awusanakile into yakhe eyenziwa wena, usunake abanye abantu ukuthi benzani manje, kanti vele ungahlangani. Nokunye futhi mhlawumbe ongakusiza ukuthi uvele ucele
ukushiftwa kulelo jele, uthole i-draft uyise kwelinye ijele, yabo lento leyo, ukuze uphephe ngoba manje naye lo njengoba owangakini, njengoba bemshunqisa khona la ngaphakathi, ngeke ayivumele lento leyo ukuthi wena mfethu ukhona wena uyazi uyayibuka lento leyo ukuthi uyashunqiswa yena. Uyacabanga mhlawumbe usangabatshena abantu ngakini ukuthi ubaba bayamshunqisa ngaphakathi, lento isizogcwala la ngaphandle yena lapho usala ngaphakathi sekuyazi ukuthi uyashunqiswa. Usezozama indlela yokuthi mhlawumbe akucike, usangadla ngisho ugudle udonga, udle ushevu, ufe ejele yabo ngoba baningi umuntu usegudla udonga manje akasabhalansi, akasakwazi ukuhamba uqonda yabo izinto ngeke ezenzakalayo khona. Awuyichaze leyo shevu ukuthi ushevu kanjani, usumathathweni kanjani? Awu mfethu, yonke into mfethu yenzeka, izinto mfethu phela ayikho into mfethu evele ivumbuwe ngomlingo ibe isikhona la ejele yabo ngoba thina asikwazi ukuphuma ngoba namafoni nawo lawa aphathwayo yabo lento leyo. Yonke lento ifika ngaleyo ndlela eyodwa yabo lento leyo, ingena ngendlela eyodwa. Amaphoyisa yabo lento leyo ayakwazi ukuthi nawo akushise yabo lento leyo, ayakwazi ukuthi ayikushise like nathini-ke nasemavizithini futhi kuyakwazi nakhona futhi ukuthi kwenzeke nasevizithini dog, yabo lento leyo ukuthi like i-visitor likwazi ukuthi ulikhande ukuthi into aliyibhemi ngendlela yokuthi ngeke ize ibanjwe impahla uma isiseshwa laphaya ukuze into yakho ifike la ngaphakathi. Noma mhlampe isikhathi ukhanda iphoyisa futhi khona lapha evizithini ekuyilona elizokwazi ukuthi le mpahla yakho isinike in nge-black door, yabo lento leyo, yabo ikwazi ukuthi ingene ngale yabo ufike usuyithola wena ngala, yabo lento leyo, mhlampe isifike usuyifice esekishinini ngoba vele nakhona le sekishini mawuphume evizithini nakhona futhi usazokhuthuzwa, yabo lento leyo, nakhona futhi mawufika usazokhuthuzwa ubheke ukuthi mhlampe awuzange yini usimakilishe endleleni, yabo lento leyo, usubuya mhlawumbe wathenga insangu endleleni yonke into enjengaleyo ngoba bayazi nakhona ukuthi ayababhala amabhantshidi lawa amanye futhi adayisa iy'nsangu ngakhona la evizithini bese bethi o-cleaners, yabo lento leyo, yabo. Izinto nje lezi amaphoyisa yonke into mfethu ungena iphoyisa ukhuluma nephoyisa, yabo lento leyo. Hhayi wonke phela kodwa uyazi nawe ukuthi lihlale lizoba khona lelo zambane mfethu eliyoyibolela mfethu, yabo lento leyo. Awabe nje wonke nje mfethu eseba-right, yabo lento leyo, lihlale lizoba khona nawe mfethu owazi kahle nje mfethu ukuthi hhayi bayayenza lento abahlale befuna imali, yabo lento leyo. Ngingasho ukuthi izinto nje mfethu izona ndlela wena mfethu ekwenzeka ngayo imithi yonke lento le odluliseka ngayo. Mase kuthi la odluliseka khona udluliseka yabo ngalesi sikhathi uma kusuke sekuyophakwa indlela odluliseka ngayo yilapho-ke la odluliseka uma kusuke sekuyophakwa kuzokhandwa ukuqoqa laphaya, ukuqoqwa uzokhandwa ngoba like nali ikhishi kunewindi nale ekhishi la okuyilona elidlula khona lithatha ukudla, yabo lento leyo. Loya ndlula lithatha ukudla khona ola ngaphandle futhi okuwuyena olokhu eqalaza ulayini owokuka nabafaka into ezimhlophe naye uhamba nabo, okuyena olokhu eqalaza ulayini, yabo lento leyo. Like uyena muntu-ke lo otshenwayo nalo lapha ngaphakathi uyazi ukuthi ekuseni ubaba kumele adluliseke, bayazi nje ukuka, yabo, bayazi nje ukuka ukuthi ekuseni kumele udluliseke, yabo lento leyo, bayazi. Lo la ngaphandle ilo olokhu ebala ulayini ukuthi ekusele abangaki, sekusele abangaki, sekusele abangaki, yabo lento leyo. Naye uzoba nendlela yakhe azosho ngayo uma sekuwuwena, yabona ukuthi mhlampe usuwesingaki wena, yabo lento leyo. Kuzoba nendlela azosho ngayo lapho, yabo lento leyo ngoba bayazi vele ikhodi yabo okuyiyona abayinqumile, yabo ukuthi uma sekuwuwena osondelayo mhlampe uma sekusele abantu abangaka ukuthi kuqhamuke wena uzothini lo, yabo lento leyo, ukuze ama-plate anciphe lapho. Ukuncipha kwama-plate wena uzobe usufica leli plate leli, yaziwe ukuthi okay sekusele abantu abawu-three abaza emva kwakho, ama-plate azobe eseyajijelwa futhi kuzobe sekujijelwa lama-plate awu-three. Leli lesi-four kuyaziwa ukuthi elakho selithakiwe vele, usuzodlula ubamba lona futhi njengoba uzodlula ubamba wona akasaphaki umile ngoba ufuna uthathe leli plate leli udlule, yabo lento leyo, awusanadaba lapho yabo. Nephoyisa akufunakali umuntu obamba ulayini ejele ukuthi ubambe ulayini, akufunakali ukuthi usubambe ulayini, yabo ngoba futhi nawe awubonanga ayikho into oyibona uyifaka futhi awusweli lutho ngoba awazi ukuthi kwenzakalani bese uyadluliseka kanjalo, yabo lento leyo. Uthatha ukudla wena uhambe uyodla kanti ukudla sekuneshevu, yabo lento leyo, udluliseke kanjalo-ke ushevu ufe mhlampe ejele kwesinye isikhathi udluliseke mhlampe kushaye yini, ugudle udonga. Enye into engiyaziyo ekuyiyona-ke edumile engangizwa kakhulu ukugudla udonga, yabo lento leyo, kushaye impahla uthi ugudla udonga nje, yabo lento leyo. Udla ungani wathi bathi le mpahla yini i-establish noma yini ngathi ithakwe nangayo noma yini, yabo lento leyo i-establish uthi ugudla udonga nje noma uhamba nje ugudla udonga awusakwazi ukuhamba uqonde, yabo kunohlangothi olulodwa lakho olizoba ukuthi uma uhamba nje ugudla udonga nje awukwazi ukuthi uhambe uqonde, yabo iyona into enye abanye abashayela ngayo khona laphaya, yabo.
ngoba baningi nje mfethu khona abakwenza khona phakathi, ngoba ukhona omunye mfethu naye engathini engangimazi nakhona phakathi abangafike ngezwe ukuthi hhayi lona-ke hhayi ubhastede ugogo Vula yabo, abafethu basebenzisela ngisho imithi yabo le nto leyo. Plus loya naye ngiyikholwa ngempela-ke leya futhi abafethu abafethu ngempela ngathi ubasebenzisela imithi lo, ngoba manje babemoshela ngisho umwashela abanye yabo le nto le, bemoshela ngisho umwashela ubone ukuthi cha yabo lo mfethu ushaya i-soft life, uphethe amamama nje mfethu la ngaphakathi yabo le nto le, amoshela brand kamnandi yonke into plus yabo nje mfethu ngisho umsiko wakhe mfethu uhlale uqondile ngendlela u-ayiniwe yonke into laphaya, nawune-bhesi uwa-brand yabo iy'nto zakhe y'qondile yabo le nto le, nama-voucher ayangena yabo, brand kamnandi iy'nto zakhe nje ziqondile nje yabo le nto leyo. Manje mfethu indlela nje izinto ezazenzeka ngayo kuyena engazuthi like yazi uphila impilo usemnyango ngempela, ukwazi ukuphethe amamama uyawashelwa, uya-ayinelwa, yonke nje lento nje yabo nje, yabo uyenzelwa nje yabo le nto le, i-brand yabo le nto leyo, yabona uyena mfethu nalo wayenakho ukufika ngoba oyishintshisa ngale iy'lobhi zemboza, ekhanda iy'lobhi zemboza ukuthi ufike kulethe ugwayi, yena afike akunikeze iy'lobhi zemboza yabo le nto leyo. Lezi iy'lobhi lezi yizona okwazi ukuthi uthenge ngazo kogogo umokole uma ufuna ushukela kogogo abakuphathele ushukela nawe ube noshukela wakho, into enjalo, ifana nemali like ugwayi lezi yabo le nto leyo wogogo yabo le nto leyo, like u-2 rand yabo le nto leyo. Futhi ngathini khona lapho lo mfethu lo gogo wena ungidalela-ke yona-ke labo iy'lobhi ezimbili mhlampe zemboza isikhathi esiwu-4 yabo, ngithi hheyi Mayosi awubrende la nkabi yami yabo brende, wayengasiyeke futhi umuntu othanda ukuchaza kakhulu yabo, ngoba lapho like ngangisay'fikela-ke lapho loya mfethu ekhona ngoba like ngathini mhlampe wayesesalelwe u-3 years, 3 years ukuthi aphume, esewumuntu like ngathini uma ngizwa kuthiwa esehuzukile yabo le nto le, esehuzukile khona phakathi yabo le nto leyo. Kuthiwa lapho lo mfethu njengoba nami mangisay'fikela ngangiwumuntu like onokuy'hlalela nje isikhathi esiningi nokuhlala ngedwa yabo, ngiyajula phela yabo, ngiyacabanga yabo le nto leyo, njengoba ngifika la ngaphakathi ejele kwenzakalani, kuzokwenzakalani yabo, into enjengaleyo yabo le nto leyo, ukuthi nala ngaphandle futhi kwenzakalani, impilo engiyishiyile kwenzakalani, yonke nje ziningi izinto, ingcozi engiyishisa kancane kwezinto ey'njengale, ikhanda nje lihlangahlangene njalo yabo, angicabangi ngazuthi isikwebo njalo siyama kumina yabo le nto leyo. Wavele wafika lo mfethu ngolunye usuku, Mayosi yabo le nto leyo, sithini nkabi yami, uhlezi uzohlala wedwa kanje yabo le nto leyo, kwenzakalani? Hlala nabanye abafethu, mfethu eyi kuningi ndoda yabo le nto le ngiyayicabangela yabo le nto leyo. Ngathi mfethu hhayi ukuselalela, ucabangani? Yini uyicabanga? Ngithi cha kuningi nje mfethu, izinto zangaphandle mfethu yabo le nto leyo. Alo mfethu hhayi lalela yazini, khohlwa-ke ndoda-ke indaba yangaphandle yabo le nto leyo, yabo nje uma uzolokhu uyi-stress-a kakhulu indaba yangaphandle uzogcina usuhlanya, ngoba baningi nje bayahlanya nje la ngaphakathi, yikho le nto ukuthi kahle kahle ukomunye umhlaba kodwa manje nengqondo yakhe futhi ikomunye umhlaba yabo le nto leyo. Kushuthi kahle kahle impilo yakhe iphambene, uphila impilo ephambene yabo le nto, ugcine usuhlanya lapha yabo le nto, ngoba ule ingqondo yakhe ile yabo le nto leyo. Hhayi nami ngayibona ukuthi mfethu hhayi uqinisile le nto, at the same time uthi hhayi angigxile la ejele, ngi-focus-e kwizinto ezenzeka la ejele ngaphakathi, ngingagxili kakhulu ngaphandle ngoba ngiyokukhubaza umqondo, okay hhayi ngiyamuzwa at the same time insansa le engitshena lokho yabo le nto leyo, ngaba nakho phela lokho, lo muntu ongitshena lokho ukuthi angi-focus-e kule zinto lezi, ngikhohlwe izinto zangaphandle, izinto ey'baluleke kanje la ngaphandle ukuthi angikhohlwe zona, ukuthini, ngi-focus-e la ejele, yini engi-focus-e kuyona la ejele yabo le nto leyo, yabo. Noma mhlampe vele mhlampe uzalezi ngqondo zabo kumele ngi-focus-e nabo, mhlampe nami ekugcineni ngizogcina ngiyingane yejele, ngoba phela umuntu odliwayo ejele yabo ubizwa ngengane, ingane yejele mese kuba khona insansa yabo, insansa ilo odlayo yabo le nto yejele yabo. Futhi like i-most yabantu abaningi yabo baqala ngokuba yingane futhi isikhathi esiningi yabo le nto leyo, baqala ngokuthi babe yingane yabo le nto leyo. Umuntu ahambe 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 agcine naye esefuna ukupheya-ke naye-ke manje yabo, useyinsansa-ke manje naye yabo, sefuna ukupheya naye kwabanye, kade bemshunqisa naye yabo le nto leyo, sekwazile naye ukuthi hhayi akumele wabamba ukuthi oh hhayi zidijeya kanjani yabo le nto leyo, vele naye uzobashaya lezi iy'ngqephe vele ayeshawa ngazo vele naye yabo le nto leyo, useyopheya nje mfethu. Yabo nje mfethu ejele ngathini, ziningi izinto ziyenzeka khona, ziningi nje futhi izinto ziyenzeka khona mfethu, ngoba ngathini nejakhethi leya engangiyitholile, leya jakhethi ngabe omunye naye umfethu naye yabo le nto leyo.
naye way'gruzukela nje naye strong loya mfethu, ngathini umfethu naye wayeyingane loya, kodwa manje ngifika nje ngathi wayesewumuntu o-transform-ayo manje ukuthi naye useyabashunqisa, akasashunqiswa yena manje sekuyena oshunqisayo naye. Ijakhethi leya kwakuyeyakhe, nayo ijakhethi engangiyidobe ngaphandle ewindini, yabo lento le, ngiyibone ewindini ngaphandle kunaney'mfemfe kodwa iy'mfemfe sey'gqobhozile, yabo lento le. Ngahlephula iy'mfemfe ey'ncane ngay'bopha la, ngay'bopha la vele uma kuwukuthi liyiphonsi ayhlala kwijakhethi njengoba yihlephukile izokwazi ukuthi ziyiwuphi ijakhethi ngiyidonse ngiyibambe. Ngidonse le jakhethi ngase ngiyayiphendula ngayishintsha ngayiphendula ngendlela yena ayeshaye ngayo la ngaphambili, ngayishintsha ngayiphendula, yabo lento le. Le ingaphandle ngayifaka ngaphakathi, ngayifaka ngaphakathi ngayinqamula ngayisika la ngaphinde ngayigoqa ngayithunga, yabo into enjengaleyo yashintsha kodwa still wayibona kodwa wazi kodwa akanayo inkinga yabo, angiqhubeke nayo, yabo lento le. Ngasho ukuthi le nhlanhla le ayikho inkinga. Khona lapho futhi ila engiqashwa khona ngaba u-cleaners, yabo lento le. Ngabe sengiyaqashwa ngoba waye-u-cleaners naye lowo mfethu loyo, yabo lento le. Qashwa ngaba u-cleaners, hhayi grand kamnandi, hhayi ngay'philela khona lapho ekubeni u-cleaners. Ngay'klinela nje kamnandi angaba khona inkinga, yabo lento leyo. Khona lapho e-cleaners-ini khona lapho bakhona nabo la abanye la abalijumpulayo, yabo lento le. Kodwa-ke khona la abay'vezi, yabo lento le, abay'vezi ekubeni u-cleaners impahla hle bayalijumpula. Omunye ubamba ubamba vele iy'tori ngoba usuze esekhishinini ukuthi hey lo uba ukuthi kanje uyalijumpula kanje 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 kanje. Bakhona-ke nabanye-ke futhi abaqondile, yabo lento le, abangay'shayi ngastori, yabo lento le, bangay'shayi ngastori uthole nje lo akakubhemi, akenzi ini, mhlampe uyay'jimela nje kuphela la ngaphakathi. Akabhebhi bafana futhi, yabo lento le, akahlatshwa naye futhi, yabo lento leyo. Uyiphilela nje impilo yakhe, yabo lento le. Akanakile ukuthi abanye bathini yabo benzani, yabo lento le. Kuthiwa mhlampe kungathini, kuthiwa mhlampe ubupayi kuyena mhlampe ukubopha ukuthi kwenzakalani mhlampe buvuka mhlampe kulezi zinto lezi zenombolo, yabo lento le. Mase kuqala kuphakama lezi zinto lezi zenombolo, ilapho khona aqale khona abophe-ke aqondise umbono ukuthi hhayi noba okuyibona abahlanganisa leyo nto le, ababonile abaloke bebhizi ama-movement angabonakali ngoba phela kuyabonakala phela vele kuloku kulandelana ngoba kufana nani, kufana kuyona lento le yabafethu njengoba behlala khona la ngaphakathi, yabo lento leyo. Omunye uyadliwa nje umuntu emini kanje ivuliwe i-exercise, yabo lento leyo, yabo into eyayenzeka-ke nje khona laphaya kulela jele yawo bangene, yabo into eyayenzeka lapha umuntu adliwe nje emini i-exercise ivuliwe. Sokuthi ubona abantwana bamile phambi komnyango, yabo lento bayay'xoxela la phambi komnyango nomnyango ngoba lapha iminyango yakhona laphayana ile minyango le ey'vulekelayo, yabo le ivulwa lapha ephayinelini, yabo lento leyo. So mhlampe-ke thina like kuzoba isivalo se-Colgate, yabo uzosifaka insipho, yabo lento leyo. Uzosifaka insipho bese usinamathisela la ngaphansi ukuthi isivalo sithi masivuleka ekuseni singakwazi ukuthi sivuleke sonke sethi gaqa ungasakwazi ukusibuyisa, yabo lento. Masifaka le mpahla le sifike sivuleke sishaye nje singakwazi ukulokha sithi gaqa lapho usakwazi-ke ukusibuyisa usithi nangala futhi uphinde uyifake le mpahla le ukuze nakhona mawusithi singathi gaqa bese uyayikhiyela futhi nakhona, yabo lento leyo. Kuthi abanye iminyango bawudonse kancane nje bawuthenge nje kancane bamile bagcwele la phambi komnyango. Kanti lapha endlini ziyakhala kunomuntu oshunqiswayo lapha ngaphakathi, yabo lento leyo, kunomuntu oshunqiswayo lapha phakathi. Laba futhi ababamba amaposi abamile nabo futhi babheka ukudaleleka something, yabo. Kusangenzeka uma ngabe kusangenzeka ukuthi bazodalelwa yilo oshunqisayo noma badalelwe yilo ovula izinga, yabo lento leyo, oshunqiswayo, yabo lento leyo. Kusangadaleka kube uyena ngoba mhlampe kusangabe uyena lo oshunqiswayo uma ngabe kuwukuthi uwumuntu vele owaziwayo ukuthi uyayidayisela izinqa, yabo lento leyo, yabo uyayidayisela izinqa khona la ngaphakathi. Uyena-ke osangabadalela, yabo lento leyo ukuthi kade bemgadele, yabo lento leyo. Bese kuthi uma ngabe kuwukuthi yilo oshunqisayo vele uyena ozobadalela, kusho ukuthi kahle kahle lo oshunqiswayo uwumuntu odayisiwe shuthi, yabo lento leyo. Uwumuntu odayisiwe, uwumuntu oqalayo ofikayo kulo mkhakha lo ongawujwayele lo mkhakha lo ngoba laba abasuke sebewujwayele bayadayisa, yabo lento leyo. Abasuke sebengasenandaba ngoba futhi basuke sebaziwa abanye mhlampe ngisho like ekuseni sothi siyavuka abanye mhlampe bahlala bobabili endlini, yabo lento leyo. Siyavuka ekuseni uthi uyabona naba abantu siyobala sebeyabizwa ephanelini bona siyobala bona sebebalelwa balapha ephanelini laphaya.
kusho induku laphaya kabi, babulawa ngamalahla la ngaphansi kwey'nyawo, yabo le nto le, ngisho idonki qhuma la ngaphansi kwey'nyawo la, kanti abantu kade njani, kade bebhizi bebhebhane ebusuku, yabo le nto le, babhebhane abantu ebusuku, thina silele, thina endlini ey'boshwa, bay'hlabana kanti iphoyisa libabambile nalo liy'patrolela nalo ebusuku, hawu ufice abantu bayabhebhane ebusuku, yabo le nto leyo. So kwesinye isikhathi siyazezwa khona isikhathi elinye like lithethe khona ukuthi, heyi nenzani, niyabhebhana lana niyay'boshwa, yabo le nto leyo, mhlampe nathi sizwe khona lapho sivuke lapha, yabo nathi siyolunga ukuze ukuthi yiphi leyo ndlu leyo ekuhlatshwana kuyona, yabo indlu yobani leyo ngoba phela vele izindlu zonke siyazazi ukuthi eyakuhlala bani, eyakuhlala bani, eyakuhlala bani ubani, eyakuhlala bani, noma umuntu ungalazi igama uthi uyazi ukuthi oh, lapha kuhlala umjida lo kanje, yabo la kuhlala umjida kanje, lapha oh kuhlala umjida onesondo elikhulu, yabo yabo izinto ey'njengalezo, yabo le nto leyo. Ngingasho nje mfethu ziningi nje mfethu izinto mfethu ziyenzeka khona lapha ngaphakathi mfethu, yabo le nto leyo. Abafethu nje mfethu hhayi bayashelana strong, yabo kuba kuwena nje uwumuntu nje mfethu uzazi wena, uqine nje mfethu uzazi ukuthi usukaphi, yabo le nto leyo. Ngoba kahle kahle kungathini, abaningi vele bayakuvuma lokho mhlampe ngoba like umuntu esuke esaba, hhayi ngoba mhlampe into like kungathini esuke eyithanda, yabo le nto leyo, mhlampe esaba izinto ezizwa y'khulunywa la ngaphandle ngejele, yabo le nto leyo. So mhlampe omunye usesabiswa ukuthi eyi sengavuma lo mfethu wangipha ugwayi, wangipha imboza, wangipha insangu, yabo ngabhema, yabo hheyi uhlezi lo mfethu engibhemisa, eyi mhlampe uma nginqaba manje mhlampe lo mfethu uyingozi la ejele njengoba entantane yey'nsangu, ehlezi eney'nsangu, uyingozi, yabo. Mhlawumbe umuntu egcine naleyo fear, egcine esevuma into angafuni ukuyivuma ngenxa yokuthi uyasaba, yabo le nto leyo, uyasaba, yabo le nto leyo. Kanti umuntu ngeke aze akubambe ngenkani, okwakho nje kuphela njengoba kushiwo usafundiswa ngisho usasesikoleni, yabo le nto leyo, ukuthi no means no, yabo le nto leyo. Njengoba kufundiswa usamathekeni, yabo ukuthi awafuni ukuba nomthambo ka-no, yabo le nto leyo. Nawe mtshita funda ukuba nomthambo ka-no ngoba manje ugcine usugaxela kwezinye izinto ngenxa yokuthi kahle awukwazi ukunqaba, yabo le nto leyo, awukwazi ukunqaba. Kumele kuhambe kufike la khona wazi kahle khona ukuthi hhayi la kumele ume ukwazi ukunqaba ukuze izinto zakho zicishe zibe grand, uqhubeke, yabo le nto leyo. Bafethu kuyabekezelwa bafethu ejele, yabo le nto leyo, akumnandi, yabo le nto leyo, akumnandi. Siyabekezela nje mfethu abafethu besishayela ngapha nangapha mfethu, yabo singenzi lutho, hhayi ngoba siyiningi, kahle kahle ukuthi kahle kahle ngibheke ithikithi lami, ngibhekela nethikithi lami, ngibheka nokuthi nami kusamele ngiphinde ngiphume ejele, yabo le nto leyo. Ngoba kahle kahle akuyona indawo engathi mfethu ngingahlala kuyona yabo, ngithi ngenza yonke ngoba ngiyazi ukuthi ukwenza udlame, ukwenza ubudlova ukulwa nomuntu ejele okuzongcolisa ifala, okuzongcolisa ithikithi lami, yabo le nto leyo, ukuthi ngiqhubeke ngihlale ngingaphumi ejele, yabo le nto leyo. So yikho lokhu engitshelwa kona ukuthi konke kugcine kuwena mfethu, bheka ithikithi lakho, ukhohlwe ukuthi abanye benzani, isigwebo lapho soqhubeka-ke ngeke sime. Ngingasho nje kunjalo nje mfethu abafethu ejele bayinqamuka abadlali.